Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Базар Алама каналынын катталуучулары. Достор, Сокулук мал базарындабыз. Бүгүн 2-июнь 2024-жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базары. Биз 3-чү чыгарылышта ондой болгон этке букалар, байлаганга кунажындарды ошондойлор тартып көргөзөбүз. Только лайкты басыңыздар, колдоп турасыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар достор. Видеода ката кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Комментарийде жазып калтырсаңыздар болот. Рекламалык кызматы номер 777 84 96 48. Биз анда баштадык. Мындай четтен. Я, байка канчадан булар? Канчадан? 65 бул кунажынча. Кунажындын нээси жок экен да. Булар 65 миң. Bir yaşa olpan, bir yaşın segereği uçakta arık. Tak, bu uçaktır. Oba mesle. Bu Anguslar kimdeki? Tak, bunlar ne iş yok ona Angus. Çorun değil mi? Vayga kança oldu değil bu ka? 66 değil. O. Kança oldu bu? 160. Sırada satılacak da bu. 160. 145 verişti değil mi ama? Bu çok. 70 param aytып koyayım mı? Ey, ошол 338 param bir живой емес. Чисто ет берет ошончо. Живой канча мун дейсиң? Живой канча чыгат дейсиң? Живой 700 га алып калат. Bu 2 жаш па? 2 жарым. А o Angusча? Angus bizden emas. Sizlerden emas pa? Daha kayсы sizlerden? Biröle. Bizdiki biröle probagala alып чыктык. Дагы барбы? Калган сарайда bir. Канча баш бар? Плюс-минус 30 баш бар да. Минус 30 баш бар дейт. Номер калтырып кетпейсиң анда. 708 0708 61 81 61. 61 81 61. Etke бардык etke да, даяр. Etke dayar, готовый ушундай. Готовый ушундай букалар бар дейт. Достор, чаласыздар. Кимге керек болсо. Өзбекстан. Ош, Жаллот. Мына бучок, ушундай бучоктор. Etke. Макул, жакшы сатыңыз. Рахмат. Так. Канча болду шафыл? 80 миң. Шулда 80 миң экен. Ассаламу алейкум. Ой, там да. Канча сұрайсыз? Свети необычный екен, а? 100 миң дейт. О, бучок. Где-то bir 2 жаш болуп калган. Канча екен бу? Кимдики? Сода болта. Чоң бука екен бу. 185. Сода болта бул эме? Башкача свет бул. Комментарий жазып бересиз. Так. Канчадан экен булар? Кимдики? Ya bayga kaysı satıldı? Akşam hesapta odasız. Aksan. Sen milyon körgün kele mi? Aksan dedim bir taptı. Detinler toyuzuna gel. Kayısılar gitti. Geldi. Geldi. Buna gel oğlan. Ular kancadan sıra odasın? 95'ten. 95'ter. 2 yaşlıklar. Ular alın tırına böyle. 95 veriyorum. 95. Burada 95 millet. Kunajınlardı izleyelim. Kunajın. Baylay durgan mukalar. Sizler kim var ki? 78'den beri verdi abi. 78'den. Paltaraşkalar da var ha? Baylağanga. 78'den sıra attırırlar. Bir beyadatты. Tak. Bular kancadan sıra odasızlar? 92.
92'den mi? 6 baş. 6 baş 92'den. Күнге жақсы чабып көрінбейді. Шеф, қаншадан сұрап отырсың? Қайсысы? Қаншадан бар? 85 bin lirası oldu. 85 мың. 85 мыңнан бар. Жоқ, қонажындар тартайын, қонажындар қаяғында. Так, қайсы сода болып жатыр екен? Так, қайсы сода болып жатыр? Қанша беріп жатасыз? 62 euro. 62. Şu muz olsu жоқ, а? Muz olsu жоқ. 62. Қаншаға құнасыңдар? А? Сіздікі, шеф? Кімдікі екен бұлар? Мына семіз құнасыңдар. Парода. Швецтер. Барына жаңы жіп байланып тұр. Қанша oldu bu? 79 мың oldu байка. 79. Бұлар да зерттім. Қаншадан болды бұлар? Şunu açılmaz, oylar. Бұлар етке да? Қанша oldu mu o köy? 99 мың oldu. 99 мың, 120 мың. Onun arka 79. 99 ekan. Mazmun neyisi yok. Tak. Bu ala kunajın kimdiki? Qancha so'raysiz bu? 160. Nagi 160 mı? Tak. Kunajimiz bu ekan bu cho'ng'ilib. Nagi bu. Svetga sotila turganlar bu yoqda turadi. Onda olgan semiz. Semiz. Bu gigant qancha ekan shu? Tak, bular ne yeydi? Tak, bu çoğun buqalar. Çok. Şunday buqalar. Bu haydaklar qanchadan var? Sizlarki? 70 bin lira. 70. Ha, urg'achilarchi? Где-то 1 yoshdan o'tgan. Qancha ekan bu torpoqdan? 80'de. Ya. Tak, Moyko 50'den ketdi. Ha, bularni qanchadan so'rab olasiz? Sizniki qaysi? Buların yaşları qanday? 1 yoshga cheyingilar da bor. Mana 1 yoshga cheyingi. Qancha? 48 dan. Tak, buların arasida parodalar var, Şveysar. Mo'ga qancha misol? Eysi boshqa. Tak, 55 ga cheyin qo'yaymi ular, ha? 60 ga cheyin. Şular koy 50'den ketip durma. Satılıp dur. Alamayam o boza. Tak, şunday bağlar. Dostlar. Bu qancha ekan shit? 60 mı? Qancha yaşı qanday? 1 yaş ha? 60 ming so'm. 82 degan jo'qsiz, men 78 deb salganman. Sen aytib qo'ysin, men 78. Qancha ekan bular? Neyisi yo'q. Bilmaymiz. Tak, bu 50 ga ketdi. Narxlarchi?
56 dolar düşün. 56. Bu 50 ming kunajin. Vayga siz qancha so'raysiz? 57. Semiz ekan. 57 ming. Kunajin. Shunday bog'lar do'stlar. Probkaga kirib oldilar. На пастбище. Не, он за огонь так бегал. Tek. Qaysisi ketdi? O satıldı. Davay. Qancha oldu? 57. Yaxshi satıldı. Tek. Bu yerda müthiş qiyin bo'ladi. Ya bular satıldı. Satıldı. Qanchadan ketdi? Sir bo'ldi. 53 ga chayin degan. 53 ga chayin deysiz? 56. Oldu o kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. To'g'rimi? 12 var. Buçoklara vardı ha? Çok. Bunlar satıldı. Qancha so'raysiz torpaqa? Tek. Bu yerda normal tarta olmaymiz. Ya bu eşkalar men qayerga jo'nadingiz? Otpaysiz. Ana ki eşka. Bizde hop deganday. Eşka men ketdi ana. Bugün Жарып қойдым ғой. Дәр жарып қойдым. Түшпәрдім ғой. Qaysi bu? Tak. Bilgiyiz emas mi? Bilgiyiz. Qancha? Kunajı ne kadar? Mazın. Qancha so'raysiz? 75 berdim aka. 77 qo'ydim. 77 ming. Aka. Bilgiyiz. Al bu kaç? Shved. Bunga da o'shonda elitsam. Birga bir. Zaten bir değil. 75 milyon. Var 40 milyon var. Torpak. Tak biz hemen koy pazara gittik. Aka. Size torkul aytı bas kollaysa.